Let's go.
valo iai whana mai o te peo e Kirisimas. E se alama te ato whana natu ai peo. Ina nei me ane o haro. Ina nei me ane o haro i ati i tantoa. Le alofa whaoa. Le alofa la mea. Mai le alofa tongo le atu. E ana ia Iesu ke liso. Te pepe le video le Kirisimas. Ama tu tau whai o tukoto mai vaera. Pamanatu mo jan jong tu le longo. E ana ta kumafta. E tāna. O tātou iai o nei sisi o tāna. E nei me ane o hako i a tōna. O mesi i kau rangi mea. E tālo nalo rangi whenau. E o whenau paa usiai o na wonga i nei lau. E o sino kia o si sila tāna. The story of the fall of man. In the Bible explains that when Adam and Eve disobeyed God, sin and its consequences ended the world. And all people are poor in spirit. To solve this, God sent His Son, Jesus, to leave a sinless life and die on the cross as a sacrifice, to pay the penalty for human sin. Offering redemption and a way for people to be reconciled with God. O tama i pahu o te kata, mai mui pahu o te stāia. O e ustaia tama e pahu. O whale e nea Samoa la whiaka i ne langa. O tama tauma o whanau mai i mana nā tura masa. O e whō whawhita. O wina mai e le tua o ngālo e Yesu. So i fua e ne aisi anasa. O liu mi le sāng taulo o se tau ngana e toki ni whasa langa o le ana sala e tau. O whoina le tui o la mane hala mo tānata. Ina ia le nei i mai o tō.
e tō le taupo, o whanau mai se tautau. Nā te whai mua hoki i ante i o e maruera. Sia o hawhai e te oe, leo o hawhai. O ia te oe lea ni, a mia oe. Mari ai, au e te pepe, a wā o hawhai na mai oe lea tua. Kauta hoi, o lea tō oe, mai whānau imas kamatane, i te whai moa i atia o Yesu.
Emmanuel, God is with us. Pausa. Na to find over ya ting yo e man wen. Wa ya ting ta chong le chu. Hallelujah.